أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف كون عم جوز تعملي مردونجي بابي هرما برنامج هاترينو كون غرجو تمان يتكندي هكو ambo Mwenyezi Mungu kana ngani haruma khair na amani umahalani kao domlio da nyine zifami za hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. Wa aidan naomba Mwenyezi Mungu kana ntia hatu ki haruma khairi na amani, wa aidan na wala wandikao wajutangani hana nasi harumazi baramji za hatu zinu, harumazi paji za hau khasatan tosana salamu nazimuendeleni umahalani kao domlio da nyine zifami za hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. طيب سؤالي ونرجو حديثي كاو مهم بطبيعة الحال. يوم مهم منانغرا نزوري ريونيشيه بعض إذا أفكار كاو زي فكرة يزون مهم تقريبا نابونغا زوكو نجي هرمي لمشهد سلانوغي كاو لزي أكتواليتي زكي بوليتيك زيجريو هريما انتياهاتو كوموري، لكن tinaunjia haku harima zilaikao do zilio hondani siasa yondani mana takriban wanama watukufu ikao warongo wao harima zirezo sosio winji wa hao wa hadisio de siasa ya Komori yondani zila mashakili ikao ngazinjiao harima ensia hatu janib ya he siasa yondani. Yo fikira muhimu jiddan harima masala hiyo. Lidhalika mimi tinaunjia haku harima zila ahdath na zila siasa ikao izo hondani sha ijomkinishiha nangalie baadhi za afkar ikao ngazijo tuongeza kana zipange siasa yondo bonze iyo ndiyo ikao amjuzangalia harima ihalaka ya hangu. طيب kabla rahari janji harima mahadisi hatu yano kanga moshali yao ejumo ya Biraila rais wa daula akotoa khutba msirini ejuma hahansi omushtamai wa Komori mabaki ya maili na bwe mabaki ya maili yayo yede namna yeye angali yao omushtama wa Komori aidan yunge jomni kani tafsir nezijiriyo hondani abasaino harma siasa yondani rais wa daula harongo wambo kana omushtama wa Komori bimana kana omushtama wa Komori ukansi mabaki ya maili nabolo wandu ikao wa contre nezi ikao de iliyo abasaino sayo hawani kaswifa wambakana wala sumun bukmun umyun wala ngwashakilishao mushkila harmo daula. Lidhalika abunga mjugo na heni tasarrufu ijofani tijaha ya wandu wao rekawafungwa rekawazingwarwa shabula dhimure lewe fikra hiyo kana wakati azitekeleza juma ya Biraila ambao kana wandu ikao sumun bukmun umyun nabo waona mushkil doko mushkila abunga tukufanya namna je ngamjoe lewe zijirio abasaino haula he siasa yondani maana hiyo ngiona fikra ikaongejo panga siasa yobonzi libakila bili ikawa rais wa daula hahansi wa mushtama wa Komori dawala wandu ikao hawanika sifa ukana hindi wala dhalin dawala wandu wadingu hambe amin dawala wandu ikao wala teze ankileza hao dawala wandu ikao kwa tufikiri dawala wandu ikao wamamini ze fikira za hahe ukana kwa tufikiri shaya ankili hao wayajirisi ze rais wa daula wayajirisi serikali sayuheni izo ikao serikali wajuhamba kana wala dhalin abo lazimu wambe amin. Lidhalika yodi namna rais wa daula ya hansi omushtama wa Komori abasainu hena mnekao ngamonao ezijiriyo. طيب yunge jorni ka fikira hindi wa Komori harma masala hii harma janibu yeheze fikira mbili hizo ngazijokorni kana rizingare siasa yondani hiyo ikao daula Komori wa hansa umushtama namna je wako joko hakikisha zila faida za kisiasa hondani na ila namna joko panga siasa ikao rede ovonze yudi jorni kasuru wakati kanga sina hukuma asina rais wa daula asina madhamana wangali yao mushtama wa Komori namna ino yunge jorni kapicha namna jerjo kupange siasa ya hatu yobonze. Baik, yo fikira asasi
طيب narinjia harma fikra siasa yobonze siasa yobonze Komori ngasi harma marhala ikaungyo muhimu wanama watukufu nabwe marhala yongi ibiri tapuzinji nabwe tapu yo lazimuri zisome hamwemwe rangalieze fikra kensiri taliye mananga abo khatar hena mnekao mimi ngamsomo siasa hiyo amonokana ngabo khatar muhimu yakobidison sipiyar kensiri sharikize fikra hena mnekao ngarjo usamihilwa au hena mnekao ngarjo nikiwa ze nafasi handani ekabla zamangalie rabila kana aurishi ya dawla shi Faransa wamba kana ngwendao wa hensi kaya militeri ya satena Maore yode fikri ya bili mwisho kana wafanyi wa mkonsi wa he ze dawla za he bahari Hindi de Seoi wafanya mkonsi Komori wa huduria ze fikra za tekelezo hapo tena mzishia arudirishia tena kana Komori ngarifanya relation za hatu sina Rusi wari wabuli yao waje wabuwe ambasadi ya hao harima enti ya hatu Komori ze fikra ndaru hizo Komori bizo rjosa narzia isibanu lelo rizangalie muhimu ikao dizo nyangali yao ukana ze fikra hizo fikra ikao hizo fikra ikao ngazijou risaidia relewe ila siasa ikao doyo bonze ne namni madhamana watu wafikirio ne namna zila siasa zo bonze ne zidawla ikao wafikiri yao ensi ya hatu Komori ze fikra ndaru hizo ze relations hatu sina Rusi do mkonsi wa he Seoi neze kaza military ne ka military ya Faransa ibulwao Maore izo ndizo na ilaka Hindi wa Komori izo ndizo na ilaka na fikra muhimu fikra ya mwarodokana ngabo conflit baina heze pays puissance ikaunga mzio nao harmwe dunia ze pays puissance zinu watsahau mahalani kaunga bo mashaka wende wadufanya zila conflit za hao ne mibwana ya hao harmaze pays zila yomonsi ze pays puissance wawanao harimwa zila intere za heze dawla puissance shakwa tuji wana harmaze ntiza hao yofikira muhimu lidhalika na mangali asina Faransa asina Rusi boharinga sina Komori Faransa hunu Rusi hunu bohari de terrain ya he conflit Komori lidhalika yofikira muhimu harmaze fikira ndaru razivumbua de relations zatu sina Rusi de Seoi umkonti wa Seoi ngene ze kaza military ikao ka military yanzo ifanyi ya bulwa ni dawla Faransa harima shesiwa shamawa narinjie harima fikra muhimu ikao ikarbanzari njie harima ye zerisal muhimu kaunga rjuelewa harima ze ndogonda razifumba ba dogo ya mwado kana ka military ya hanswa Maore lazimuri elewe kana ila message politique ila message ya ki armée ila message kaunge njio harmwe janibi ya ki sécurité yo harmwe janibi ya amani ikawe Faransa hako ibeshele ya dawla mbili ibeshela Komori ardi ha ibeshela Rusi wala lazimuri elewe message politique kama ndai Faransa hojambe kana nguhenti ka military ya satena Maore ila message muhimu ya kuebesha Rusi ila message muhimu ya kuebesha dawla ya Komori aidan omkonsi wa kufanya Seoi ila message muhimu ya kuebesha Rusi aidan message muhimu ya kuebeshewa Komori le kalima la tekelezoni rais Mfaransa wakati watimizie omkonsi wa Seoi yavumbwa shesi wa shamaore ukana wala wandu wajitamka sho watahao aidan lazimure lewekana ila message muhimu ya kipolitiki ya kubeshewa Rusi ya kordi beshewa ni Komori aidan ziara za fanywa ni Macron yenda Maore aidan lazimure lewekana zila message muhimu za kubeshewa ze dawla bili iso yofikira muhimu wa Komori bitabiat alhal hiyo ni fikra ya mwando ikaunga Joan Isa uhadisi naran iso hadisi deze kaza militeri
eka military ya Faransa ikao ngena nia ya ihensi Maore. Arjobe nda harakif manam tutahanlete harma efikrai. Handani la dumure lewekanga bo diplomasi ikao diplomasi hiyo yo hambokana de diplomasi ya difai. De diplomasi ya heze kaza military. Hena mnekauri hana diplomasi ya deba ya ufanya negosia je namne kana rihana diplomasi ya ki kaza military. Lidhalika la dumure lewe fikrai muhimu. Fikira ya sasa ngadokana hindi ze kaza military ikao ngamziwa nao mahalani honsi pia zihansi wao neze pay puissance zila adat si hombakana ila wasila za uhumilwano ili wandua waswili harima objective na hadaf ya kipolitik, hadaf ya kiekonomi, hadaf thaqafi ya haina hadaf ikao ya dawla wa ihansi bimano kana hindi lelo wewe mkomori wakati johanza kana ngawe Faransa wanzo de Komori abonga wona ila adati jo wasudishila shomo si jo balia shi wasulishe Komori ila hadafu tsao wasuli Komori abongo pasha anvi ya anvio ila de hadaf la de adati jo wasulisha Komori. Faransa ze kaza military, Rusi ze kaza military, Marekani ze kaza military ila hadaf ila wasila afwan ila adat zijom saidia wasuli harma ila hadaf ikao do yata. Lidhalika ladhimure lewe efikrai gejo urumilwa wakati kao ngabo haja ngabo besoin urumilwa wakati kao keno mkinisha wangu wa negosie cha gejo urumia zilaka za military. Yo fikra muhimu wanama watukufu. Taib na renge mithali na mangalie Côte d'Ivoire kanga mosheli yao Gbagbo wakati wafanya ze voti yambakana hahundu ashindi Hassan Ouattara mono kana ze kaza military nele jeshi la Faransa la Côte d'Ivoire komandosi juha injio hondani ha Gbagbo arme kasri ya Gbagbo wamtoa wa hantira isinyumeni ye ka military juwe objective hadaf siyasi hadaf askari hadaf amni no ili hakikisha ze interza Faransa kuwa military komando siason njia roha mweka military ya Faransa ilo Côte d'Ivoire yende ito wa Gbagbo mangalia enamnekao irumila ze kaza military na mangalia Niger ekanga mosheli yao wadoka procedure tiyo ilo para Burkhani ekanga mosheli yao eka military ya Faransa ya ka Niger neze komando si wakanizo zijuha ziziema opposition ikao wakuhanza wande wafanyi kudeta watowera isi ya kabo wahentira isi wo wajomtamani wo ye dawla Faransa irumye ka military ya ka Niger wende wazia ye mouvement ikao ikaibaliwa nema opposition. Yo fikira muhimu hakumwa arudine magali Centre Africa ye ka military ya Faransa ya Cairo kabla raharusi je watowa yende izi ya kudeta kanza ifanywa watowera isi ya ka mtwana hem Faransa wahentira isi mumeni lidhalika ka military le jeshi la Faransa linji donc izona nzona mbebanu hindi na relewekana ze kanza military zilo harmeze ze peiza hatu ze peiza Afrika ze pei pia ila adat ila shombo shwa uhumilwa no ili wango wasuli harma hadaf asasi lidhalika yobana nzoni wasuli dokana hindi wanama watukufa Komori eka military ilo ya Faransa ilo Maore ila adat ikawe jomkini shahirumilwa hondani hatu ya dawla hatu Komori na abola dhimu Komori rikensirifikiri harma fikira hama izo ili wango watu jonji ya harma tabu na mashaka ikauri wono zijirio harima ya Afrika. Lidhalika nganzo wandu wakensi wafikiri harima ejani wiyo. Tayi. Yule dhimuri kensiri fikiri ukana hindi ye ka military ya fanyiwa ya hansiwani Mfaransa Maore Mfaransa abongu somo siyasa ngu fanyo revizio siyasa ya fanyo revizio harima siyasa ya politiki do mustawa he politiki ufanyo revizio harimo mustawa he strategia hai ufanyo revizio ha mustawa ya he ye janibi ya he ye arme ya he ye security ya he ikangu harimo ze pays Afrika
lazima uelewe namna hii, maana hiyo fikra muhimu. Izo pia za barindi yafanyao revision mwanao lelo ya makana ngubuo ka military hunu leo hatuele jeshi la hela ka Niger, hatuele jeshi la hela ka Mali, ngulibe ho hunu abeho za barindi. Donc abola dimure lewe fikra hiyo kana hiyo fikra muhimu. Hiyo ngejo tsanganyana na fikra laziramba kana ngabo conflit baina ze pays puissance, baina Rusi, baina Faransa, komoringa sibo harima ye conflit. Rusi hunu, Faransa hunu, waharinga si komori. Nadimure lewe fikra hiyo ma hiyo fikra muhimu. Fikra ya sasa nalilewekana dawla Faransa zikaza military kanga mzionao ihozo nsipia izozo kazi sove wanadamu zo sove intere ikao de dawla Faransa nguzionokana ladhimuzi ziparihaniha sayungu jo harikisha zila ka military ya zendeza hifadhi ze intere personal za Faransa zilo harma ensila. Idhalika hiyo risala muhimu kwa kumor lazima lewe madhamana watu elewe kana Faransa kajana mwanzani wae daima. Faransa hana interest zahe daima. Idhalika hiyo fikra ikao muhimu. Tayeb, zikaza military zinu azjo jouer le harmo janibi ya sécurité, azjo jouer le harmo janibi économie, azjo jouer le harmo janibi ya kisiasa. Hamaje namna ikao ritekeleza abo rizamba. Abo janibi ya siasa Komori, janibi ya ekonomi Komori, abo janibi ya sécurité. Ikao Faransa ngwangalio harumenti hatu Komori. Abo janibi ya kisiasa, ikao mrusi ngwangalio Komori. Abo janibi ya sécurité, ikao mrusi ngwangalio Komori. Abo janibi ya ekonomi, kane mrusi ngwangalio harumenti hatu Komori. Idhalika ladhimuri ke hashirikana yenti hatu. Jenamna Faransa ngehunu, Rusi ngehunu, wahari Komori la de terre. Wandu ikao wajuko jiwana. Tayeb. Jenamna ikao rizitekelezwa mandoni. Ngasi na rongo ikao harmwesia saya hatu yondani ngetongeza ukana o mahalani kana ze pays puissance zinu wajibane ye ardhi ngiyo munasib ye terengi yonjema owana hasiba buna mangali Komori ngabo mashaka ya kiamana ngabo mashaka ngabo mvurano wa janibu zinji ekonomi ngiyombi siasa ngiyombi zonti pia ikamdu anzamre kuerdizo harmenti hatu amjo na kana makan place ikao yujumkini shakana yani au makani munasib ikao ndio wafanye conflict fil mujmal hujim defizona nzona be harmwe masala yinu dokana na mangalie Komori ze zongo kangu gizo harmenti hatu Komori ukara ubure ufasilifu harmwe janibu zonsi pia izo zonsi pia gazjo shakilisha fikra rambakana yu hadafu strategy ya hem Faransa ya jikomori ya wani Komori ya towe mushkila wa hahewa kaharmansi wajewa wani Komori wana yu hadafu strategy nkusudia uhindi dokana ye ka military jeyi kontrole nsila Faransa shindea kene kontroli yinji harmansi ya hatu arudie Mfaransa ya shindea zingareze mafasili za hedawu. Yo fikira muhimu. Hasibabu dazila ndoko zilonda ni hatu wa Komori. Mvurano, mashaka, siasambi, fukara, hijra, izozo nti pia ngazio kutongeza kana dawla hatu inke harma mahalani ya tere. Tayeb, gaboye hadaf fikao juhamba si hamba hadaf siyasi. Yani political goals. Ka ramba kire namna hii. Mangalie francophone zifanya Komori dukana washangeze mentalite za ho wanansi warwa kubali yani fikira jombi tuangalia Komori namna kao si hangalie francophone sisi wa Komori sisi namna kuangalia kana iladi khalas iladi namna kanga jorito harma ze mashakir lonizo lidhalika izo hadafu siyasi kani Faransa ngenaye sababu ya jea wani Komori kana izo nsi pia lazima ajazi defend zeno wezo zibaki ngasine ekonomi ize resource mangalie place strategy na mangalie bahari hatu na mangalie dima na mangalie izo nsi pia resource ikao ijomkinisha ze pays puissance wende wajibani harmonsi hatu hasibabu dukana zeno wezo ngizo yabo ngamziwa nao yodo mujmal na kanzani mwambia nikana hindi
otsungua ukana wake conflict Komori baina Rusi na Komori zenrongozi londani ngizo munasib wa Komori ngizo usaidi lidhalika dabona bakana hindi ze kaza militeri na mnara kobidiri isome eka militeri iloma ore dokana ila adat shila shombo shijo urumilo wakati kawe mfaransa ngujo hisi kana ze interesa hae gizo harma danger lidhalika eka militeri ka muhimu yodoba namba bakana hindi mfaransa ngufanyo revision ya siasa yae hazila ndoko ikaunga zijirio harma dunia zijirio okoreni zijirio Mali zijirio Niger ni konfli haya harma Afrika lidhalika haonekana lazimu wake ka militeri maora risala message muhimu ya kubidiri yelewekana Faransa ngufanyo revision harma siasa yae nabo sisi wa Komori lazimu rifanye revision wake siasa hatu harima zenongo hizo zonsipi yode fikira eyama bai ngaredo harma fikira ya bili izo nambao banu zinu message ikawe mfaransa akozivesha Rusi ardia ziveshene mkomori ardia ziveshene haina mbikao mujwanza ya tene harma itere ikaunga boze intereza Faransa rivumbua de ka militaire bai mnarende harima ye mkonsi wa he ye COI handani wa Komori ngabo kufuru wakidiplomasi wa he siasa ya hatu Komori nabo iyo emadhamana wa hatungo ajuta hamale masuli hasibabu dokana hindi sababu mbili wa Komori sababu dokana emadhamana wa hatu kwa tusome tarehe na yueka wazi harima mkonsi wa COI kwa tusome tarehe ya hatu ya hale ni konfli ya hatu sine Mfaransa shawanua bikaungu watingo wama ramaita idh ramaita walakinna Allah harama dabala huwa misiri inshallah tiji fi eno nartobe haini malejo ujabo ndiho shakabati takhtit kabati plan kabati principal ikaunga zientiyo zijo sisi ndiye siasa hatu Komori jokana inu halali harma siasa inu haramu harma siasa yabili dokana ngabo ujinga maarifa siasia amambo ujinga de maarifa kana ya kipolitiki ketujulwa zerisala kazi tusoma hena mnekao bidizi somwe kisiasa zabarire na mena mnai na mangalie wakati ikao lebunjilio la he COI lafanyiwa namna la tsungulwa lifanyiwa wakati ule odoba na mbakana ilaika risala ika message muhimu wa Komori ya kobeshiwe Mfaransa ya Mfaransa ya kobesha Rusi aria besheni Mkomori tarehe ilange juma mjani tarehe ndi banaika le 25 besele le 25 quand je l'anai le 25 avril 2025 au harlon ekanga musheli yao wa Komori mreje harme tarehe ya hatu Komori 1841 le 25 avril davondarana ntsuli yahuza shesi wa Shamauri donc la venu releu fikira hamandiyo ukana Faransa ngurongozo wandu walona akili ya haju rongozo Rusi shaka turongozo wa Komori mana wa Komori wa hate tarehe yangu jokana kartuisho bitabiati alhal zabarindi ya tsungua wakati ule lazima mfikiri wa Komori lazima diplomasia hatu fikiri type diplomasia hatu wende wa kuduria harmo konti kwa javungu we fikira kama ni tarehe yinu siku leo ni tarehe nzima harmo wakati watu wa Kikomori ni tarehe ya politiki ya Kikomori ni tarehe ya Kikomori mtoo na hizo raisi ya Tohamba mwanama Macron maore inu ya hatu kalamu ikaula jisminu wala yuhni minju heni mdujo soma fikira ila msujoona kana ngabo ushashi wa maarifa wa kipolitiki ngabo ushashi wa maarifa wa usoma tarehe yako ya kisiasa na ila irtibati ya hayo ni konfli yako sine Faransa yufikira muhimu na boyo khata diplomasi la yuktafar yufikira muhimu طيب na magaleze dawla kaungizo harma ya Osentia asna Mauricie asna La Réunion asna Madagascar asna Seychelles plus France donc en France ho hansile bunjule laba la wajewa oshiliane wa kenti la diona makana ikari sala muhimu wa Komori yakobeshwe Mrusi ribeshwa ni Mkomori طيب
raba ukana ngabo awamil dogo ikao gizo hondani gazi saidi yao ye Mfaransa gazi saidi yao ye Mrusi waje wawani harumenti hatukumwa lidhalika na mangalio wakati wakotungwale bunjulo wa henti na mangalie hizo sisi wa Komori namna zima shakazilo ndani na mangalie zila ruya na ila vision ya mwakana ngetekelezwa harumenti ya hatu ndio ila emergence ya vumbula ndio ila maendeleo ikao ishemelezwa ni Nations Unies na mangalio malani ya waswili na mangalie ne zima shakili ikao gizo ndani ziza yao mashakili bonzi wa Komori na mangalie ranzila 2000 ye Nations Unies watekeleza ukana la dimu wake maendeleo ikaonge jouto wa zetabu watola 17 objectifs ikao zozi hantiwa ze objective hizo zihantiwa kana heni daula wakentiwa twalieze objective hizo no ili wangwa jo wasuli haruma daula ikao ngazuka haruma amani ngazuka haruma raha ngazuka haruma umnyeshi wa kibinadamu 17 objective wa Komori aba haini njukana nafasi na buwe Nations Unies buwe page Nations Unies ujo parsa ze hadafu ikao zihantiwa zifanywe emergence ya heduni Mtuamba de emergence ya Komori mana emergence ya Komori ilati fikra ya Komori cha ila fikra he Nations Unies waitekeleza batora kulia fikra ila rijari hensi program rambekana ngarjoko ya aplike he namnekao itekelezi harima eduni ngabo kanti harima yo husuwa ki maendeleo ngabo husule dima ngabo husuwa mushiliano ngabo husuwa ekonomi wa 17 objectif na bozo zonti pia kamtuona Komori wa hanti wa lujna wakati wafikirize fikira hizo yodema namba kana hindi ngabondogo hondani ya siasa yondani ikaundio na ilakane siasa yohonze ngetungeza ukaze pay puissance zinu waje waangalie nti hatukana ngabo mvereji kabati amani kabati mendele kabati ndogo zilio donc hoja waje wajibani harmenti ya haku ngiyo na wakati munasibu ngiyo wakati muhimu osoni mao wo lidhalika ohansie o konti wahenda seoi nizijiri harumenti ya hatu wationa kana wanu wandu ikao kwa tufikiri hatu zabaridi wahansi wakati ula na mangalie ne maendeleo rambakana ngarifanyao nizajiri lidhalika na mangalie Komori wadu hamba kukana hindi yani ndogo abanu Kenneth itungoza kukana Kenneth ija kajari laha alafu watungoza kukana kartushi na wendela uswa we abanu covid ija alafu je tungoza kana za ndongozi menya abanu leo shido abanu leo izozo tipia bwa Komori garanzori mwambieni kana sisi kartushi nda waplikezi la fikira ikao dora mwambiani do wadi de la hadira renga husoni manyu wako rabakana garanzori mwende harma emergence alafu henu wakati sisi jajari nikani tabrid ukana juzi waka Kenneth leo ngabo covid ya leo ngasinetwa shahura leo izozo tipia nyuzishia rais wa dawla uzitekeleza umisirini uzitekeleza mahala ni ontipi au parlement fasira bala hindi gonzo mwambiani wa Komori kana bala ila emergence ra mwambiani nzengo kasina kasukiri na ridiwazi mwishi ya harma juzi wakati ya kujaja hadi sarma parlement hamwambiani ni wa Komori ukana na mdiwaze fikra ya emergence da emergence dawla yake wa harma mahajana yo kanzo mahamajana maiki alafu na mdiwaze fikra ya emergence ira fikira ndogo zinga jina izo hamwambiani wa Komori harma parlement banyu bahewali raba ukana hahansi omushtama wa Komori ukana ngabo wanu sumu mbukmun ikawa washakilisho mushkila wala wambao kana tide namna hii na wala wambakana si hamba amin wala hi wala dhallina wala madhallin wakuhambe amin hawambiokana na mdiwaze emergence shawanu wa haraya wanu wambakana sumun bukmun wanu ladimuri wa tetere humbe solution ya hawandu wanu lidhalika ngabu mwanao ejorongwa nai kwa jajibiwa juhamba mjorengwa ya ndia ya ubawa hau ya fukwa hau ya fanywa zenoko kwa ngabiziwa nao lidhalika wewe kakuja kubalikana Kenneth zia covid zia alvo ladimu kana wewe mengoni mwe sumun bukmun umyun hum la ya'lamun yo fikira muhimu ya bilitsa na mangali harmaze
mikonse heduni wote nda wamba kana rijilwani kene rijilwani covid rijilwani soshahura rijilwani ni bahuma rijilwani halafu kartushida ufanya mbanongo wouzamba harima mabunjilwe kaonga muyaonao kawo kuduri zilazo nsipiyanga zone sa ufikira hindi dokana yenti hatu yeshuwe si yeshuwe yo place yo terrain muhimu ya ushinda ze puissance wajewa wane si hamba kana yo bukura tawatur harima siyasa bukura tawatur ikaungizo harima zensizaha zishu saidi yao ze puissance wajewa dowana harima zensizaha tuizo donc yo fikira muhimu pai yenti hatu ifanya fikira hindi no ili rikina izo wakomori kana banunga bukene tinga bomba huma ngabo zizo nsipi kartushinda uhakikisha rifanya ndongo hindi risana ritemfarikiano hondani alhamdulillahi rabbil alamin wanansi wa Komori wakana mustawa wa akili ya juu kwa jashinda wa tio wa Komori harima guerre civile harima mashakili kaunge yochongeza wandu wajibani hata haba sainura ambao hadisini abili رديرتيلو هرما مشكلة وكهرما كنت هرما لي بارلا هتوليلا شا إلى الآن حتى هذا سينو زنوغونجزو كالمون بار أرو ديري رو هرما تقويو رنجي هرما كونفلي بين دولة بيسانس روسينا فرنسا هرما انتيهاتو كومور كما قال يوزا فكرة إيسو رو هري ريلا وهرما إلا كسيو كان فان كوفيد فان كنت فان جازيزيا كان كارتوان دي لاوسوني shangaranzori tiyemfarikiano hondani kijakiri garanzori tiyemfarikiano wahatu harmaye liberalatu lila arudiri roha bostokiri renjia harma konfli ya haju Faransa na Rusi hasiba uribaye ila ora eshue harime siyasa rambiwa Komori ukana garanzori munike ni emergence donc yode fikira muhimu ikao garjoi ha isiba na mangali hodani wakati daula Komori wa eshu watushinda wafanye ila emergence banu mananga si 2030 mahamitani yoke na utoshiza wandu wa hedawu lidhalika rais hamwambiani kana ndiwaze emergence ndiwaze kajamba kana re eshu ngwambiwa Komori kana ndiwaze bayeti ndoko kyao gejo mkinishia mana ganzao mojusa tai namna jeri kwambiwa Komori karno ambiwa Komori kanga bo covid karno ambiwa Komori kanga bo kenetsha riwambia ukana hindi de amani wa Komori de amani mtidoji bana na mdo shukuru ya Mwenyezi Mungu beke kamja shukuru ya Mwenyezi Mungu kamjona mroni nosi pia nyuma kafiri kaka mtushukuru neema ikauli ya Mwenyezi Mungu msizani mvua ne maji ne zenfi mzionao ne mimea ime yao kudura Mwenyezi Mungu kaka tushukuru Mwenyezi Mungu wa Komori nosi pia ngamjenda mroni haumrede makafiri yule de khitabu de lugha ya kipolitiki rumilwao ruhar mwijani biyo de amani wajuambia kana de amani abodi paroha isi ye fikira amani wan tutarudiri rejes kade amani mtijibane bwa Komori mtijibane riroha harme fikire amani mwishi ye fikira itekelezwa wa basaini dukana wanuke nsindio na petroli yon wajodo jibana nabo tside namna wadora kanga mwesheli yao ye petroli abasaini ra isingu mwambioni kana bwa Komori ekarito wa petroli abasainu ngamjodo jibana banga mmonanga bo watu wa petroli walona petroli watingo jibana halafu sisi narsito we petroli sisi narsifikiri petroli shelarsi jodo jibana katumni kani na muda jinjema katumwa mbianizi la daula za njia arma experience watu wa petroli wendi la usoni shangu jumwa mbianizi daula mbi ikaw watu wa petroli wajihundu harma masha kana mwambiani namna Katari wafanya watu we petroli kana mwambiani namna Imarati namna waenshi namna wafikire petroli yao wendi la usoni kana mwambiani namna Nigeria wafikiri hiyo namna watu we petroli wanzo wendi la usoni watu we hawatawar tambu nono ngujumwambiani kana ikarto we petroli abanga tuka harma mashaka halafu abona ridiwaze ifikira he petroli abo fisidif ye fikira assassin janati ono yo de maramado mbesina ko bana fasini dunge mwana ma Komori wa kufanya harma ila Facebook FM bas ngwelezo ye fikira kana ye takasum sulta namna ya sulta inaye ziyanisi wao harimayensi
dokana wangazi jo winji dwandu walu harangazi maraki zikara havungua telekomu atijizi la hubini telekomu nezi sharika hizo muhimu ardi havungwe mawaziri tati mawaziri mfukare nezi yani daila siasa yondani kao ngepangwawi explose hondani jonki lishamreje mdunge video hiyo manati yono jana yako tekeleziwa harwe haisi donc na mangalie namna ikawa ye daula gefikiriwe explose hondani dokana ngabo fukara huo amani ngo juma kanile amani ndini petroli kai to labanga tudo jibana a office difuni yo kabati problemu mahakama ndini ye sulta namna yani si wao dwangazi cha wenjido wa mali watola wanzwani wasisi wa hakadha pia zitahau dokana re explose hondani sayo wandu wadiwaze wambekana balai la emergency ramba kana ri mwandia ni wakomori ni hawani ngamjibanao kama mashakili hondani lidhalika wakomori hata haba sainu za akilingizo hashir avumbodu wakomori ikao waonea akili waelewao ze fikra hizo wa uhashiri hata haba sainu raha karjanjia na zibani rogma kana nga mwishi yao ze khutba ikao nga zitekelezi wao haba sainu abaha inu kabla zama angalie wendengwa songo tuwa khutba za dini wa misirini wadiwa ze siasa wakomori yo fikira muhimu bai namna jebo la tushida na explose hondani lazimura angaliele na bahari hindi wa hatu wale rende garanzore explose maori konfli ya komori na maori shido tijina hindini wa mbushu wanuna wajehuni rege mapesa ni faransa ukanardera zieze frontiere rinjia riani rende explose maori wa komori wale hula na warejiza nzuani ema glandisi na warejiza nzuani wa karno warejizi wajure re-explose maori no ili jirambi ukana hindi wakati maore kasar makofi ya tusina maore hasibabu dokana nga mwona wezi jiriyo abasainu doka alafuna ridiwaze emergence wa komori na ridiwaze rangalie mushkila hatusina wa maore alhamdulillahi rabbil alamin nyizi mgatu si hawaye keja kuspoleze hao ndani karjanjia harma mushkila muhu wa hatu dasina maore etapu ya bilindi etapu ya raru na rite Faransa na Rusi harma konfli komori rendera mbokana Rusi ya nzoje jobu ya ambasadi ya homoroni na balari juo kana ngabo konfli muhimu ikangiyo hayawi harma yo sendien yo hayawi harma ya Afrika yo hayawi harma Europa mmono namne konfli yo ijiri baina Faransa na Rusi mana hiyo konfli ya hale yurudi jadidishiha marabili ijehe surwa muiona wabasaini Ukraine harma Europa arudi jadidiha harma Asia Asiatique ikanga mona Siri zila masalih na zila interest za Faransa za kasiri Rusi hakauzimenya hajazi renge mmono wabasaini rais Misiri haka Faransa mwono agence ya Faransa wajawa renge poro wa irengeza wa rejei wa Faransa bandu wa rejei abasainu Siri wa bundawe yensi ya Siri ardi mwono kana konfli inu inji ya baina Rusi na Faransa yende harmwe Afrika ngamangali yao de Europa Ukraine harmwe Asiatique Siri harmwe Afrika mwonawe namne tasalsuli aba hainu watimizi Nigeria Mali Burkina Faso Central Africa aba hainu karedo daho si wakomoriri wapara kana mjemwane unwa yefikire tahobanu hindi dokana sisi karisina kama ya wambakana rabiwa komoriri wakinaize kana banu karija shinda rafanye emergence hasibabu de covid hasibabu de shido hasibabu de mbahuma hasibabu de kenet ababa senga tukwambia kana hindi ya Rusina Mfaransa ngwajibana komori abaga tukofanya emergence sandai donc yode de fikra ipangwa wabasainu hasibabu domkonsi wafanyesi seoli lidhalika Mfaransa haveze hafanya message muhimu yaziveshe Mrusi yaziveshe Mkomori waelewe kana hindi hatoweka military ya hajayansi Komori Maore hardi hafanya ziara mako hafanya ziara hende Maore ardia hanti bunjili yola muhimu lifanywa harmeseo hii izo dazila risala muhimu ikao zivewa harima
ye daula Faransa ya kuwabeshea wa Komori aliyabeshenu wa Rusi mwishezo Mfaransa hamokana wa Maore woudu wajitamka wabakini Mfaransa na ila fikira muhimu wanama wa Komori. Baik, zozo sipia ngarelewa ukana hindi Faransa kana ubona na Rusi wende ya uende abe misili Rusi bahem Rusi abe misili pari iyo na ridiwa zaidi sha sisi del doka dezenkuni za he ezenkodwe ikao deziwanao na boyu ladhimu wake fikra muhimu ikao ngejo sinda isaidie madhamana wa hatu wakensi wa fikiri wanama watukufu. Baik, narifikiri abasainu harima fikiri ya mwiswe ikao diyo na nzoni baye mahadisi hatu inu lelo abasainu santi pia besene mwono ziara ikao dozafanywa ni rais wa daula harima ONC ya Misri ikanga mwesheli yao juzi Wakomori wenji wa hadisi mahadisi ya huse ziara lakini mimi sina uhima harima mahadisi ya mana namna Wakomori ngamjua Wakomori ze hadisi za hapa shamimi amjua inji harima janibu ya takani haku ukana hindi leo le jarida la Al-Watan wanzi hukana hindi ziara za rais Komori ikaziara muwafaka wende Egypt wende wafanya ziara ikao iroha natija ukana wasinwa mikataba miraru na mudhakira tafahum fikira muhimu wa Komori. Baik, eze mudhakira ndaru zafanyiwa hizo hindi ze akori ndaru zinji harimwe janibu kana ema diplomasi wa Komori na wa Misri kangwa endao harimazi nsizo mbili wasidorenga visa sahilisha wa Komori waduenda wefanya ilaji na utabibu uzihiri harimazi ya Misri arudi wasaidi Misri wasaidie Komori harimwe janibu ya heo msomo wa hasatan li Jamia al-Azhari Misri wasaidie Komori harimwe ila khutba ya emergency ya 2030 ikawa ibakshana mahamitano sujabu Misri ujo kuwasaidia ndugu wendini arudi wake mbadiliano wa tijara arudiwa jihar majanibi ya hezi Iran ele dima ngena zila mawaqif asiyasiya zike wazima hamade namna ikao mzishia janibi taqani njo kwanza ni hadisiban taqani fasira taqani kusida wendi de namna zendo gozinuzi ko panga wa Komori mana hakikatan ngabo mushkila asasi harmwe diplomasia tu Komori na wayonge joko rejei harmwazila na mwambiani umando ni hafikira mbili abo ujinga amvumbo fasira ujinga dokana kartina mare ya hizo ndogozini wangu wazifanya hizo ndogozini si wangu ikao wazisomo ki akademi shawana wangu kana dashila kikomori hapo kan mbuto somabo haziju leo gamjone mustashari wa waziri ya soma sharia dokabo kana wale wangu za fikra za protokoli kano hele wao katikana rais wa daula gwendo ya stakbili waho harmwe aeropori yendi astakbiliwa ni waziri wa Hesia engeba la harmwe janibu takani wangu wakopange ziara zi wambi lokana de namna ini toko bidi wake namna kidiplomasi wamekana mrisitiri bwa Misri ukana mtifilm ala al-aqal mtiziviti harmwe za rezo sosio ala al-aqal ukana manaini ngejorni ka tafsir kana mustawa wa hizi relations zatu sina Misri kaziti njema ukane waziri wa hezi habari za tijisia hanone tarfihi yendi yastakbili rais wa daula ala kulli hal janibu taqani muhimu wakum ikao kejangaliwa harima ejani bai narinjie harima emikataba ikao do yafanywa andani kanga bafanywa mkataba wa Komori harima diplomasi lazima wake lujna muhimu ijo pangwa harima janibu zombili ze delegation hizo wende wakenti watwali yezo sisi wa Komori ritahao harimenti sisi wa Komori ze mushkila zilondani zanzo zireglewa ze janibu hizo ze mushkila no mahala ne juko par ces solutions sayo heni accord nzi ijo sinyewa shalazimi regle mushkila sisiri uhansi kana unu mushkila ulondani amuzisole su ala loban eo mushkila ikao ye akori yinu ifanywa kanari toweze visa baina heze
dau baina ma diplomasi wa Misri na Komori kangwa njoo Misri yonge jo regle mushkila hindi hondani hatu harimensi yako Komori la shay gusungo wanokana ndogo ikao ndo za mafiti hakikatan wa ana nabuga min amsa usamaha li kalima mana kejani katakani ukana waka mustawa wa lujna wakakansi wa fikira hamadi ukana hindi kari tuwaze visa bene ma diplomasi wa Komori na Misri gejo regle mushkila hindi hondani Komori hatu rendera wa sinye mkataba hamadi mjunao ukana dowandu wako sinye mkataba fikira hindi ya kubalia rais wa daula juera nzi Komori enda sinye mkataba hamadi wa Komori delegation ya duwana ni rais wa daula wakaenda wakensi wa shughulio wangalia mkataba hamadi fikira muhimu wa Komori tayeb fikira raba kana ngarfanyo emergence gasna el maruf rendera mbakana risahilishe wa Komori wa doro Komori wenda Misri yani abanga mkodo wenda Tanzania ngamjenda Madagascar abanga mkodo wenda Misri tena na balara mbakana ngar wa hawel maruf طيب zibaratu ndara ngima tabi waje wafanya hazi el maruf sharto wa Komori rendeho na wale waramje ukana hindi ye fikra wa hayal maruf dokane mapesa Komori baki Komori hala Frederick sinye mkataba ukana wa Komori wa doro Komori wenda Misri de bana bakana hindi nganzo lujna taqaniyan wakensi wa fikri kana banu mkataba gojo regle mushkila sawu risinye mkataba chatukana wa watu sinye mkataba haka yufikira muhimu wa Komori bitabiat alhal طيب de Jamia al-Azhar ya kwenda sinye mkataba Jamia al-Azhar hamustawa rais wa daula waziri na wakaba Jamia universite wende wafanye mkataba hauna dau wa Komori universite wa Komori na abonga sina rais wa universite mkomori na mangalia fikra takani de tekani ya kobidiru milo harungaye diplomasi yini tejarumilo wa Komori ila yoni sakana kabati maarifa ya kipolitiki au wa Misri wasipori wanakasima chui bitabiat alhal طيب de tabadul tijari baina tijara Misri na Komori Misri izowafanya na mangalie wende watu wa noti ikao yonesa ila hajm de namna mabadiliano ya tijara na bozo ntipia Misri do atohunga na abo wa Komori walo eziro hao Misri zije Komori ya imama egyptien ya imadu wa Komori wa kuloze meuble wa kulone mabibi wa kulone wewe ha Komori au wa Komori waje hula waje wafanye mbauzi hili au wa Komori walibeze na wili waje waanje ya sasa do wafdi wa duwani ne rais wa daula wa balewa wala wantipia waja wakansara mazelo teliza Misri walibe mapesa ya Komori arudi wareje wasiza wa Komori ilaiti wa harimainoti yukana wa Komori rais wa daula habalia wafdi tawanu wede wala harmalo telitaini warume mapesa tano yitilo harimaindi sisi wa Misri kwa jaja Komori mtona kana waja fanya hindi warenge zendi wenzao zifaida wenzao Bilo bana kanzana ambiukana wa Komori ye diplomasia Komori ngio faible ye diplomasia tu ngio faible طيب na magale fikira takani ya sasa waziri wa hizi habari zovonze hakwenda sinye mkataba wa haye wa husule dima na bosi sika sina waziri wa hezira asina waziri wa hele dima na magale fikira hamadi ya sinye mkataba wa Misri de waziri wa hele dima sisi asinyo mkatabe wa hatu de waziri wa hizi habari zo ndani zo bote mangalie fikira mandi wa Komori tikuza wan fikira itingo pandushe ukana mungu afanyao ibani diplomasia Komori yuda ibanu alaysa fikum rajulun rashid waziri za habari zo bonze na usinye mkataba wa kusudima yoda huna ndaho wa Komori fikira yani وايضا ده جانب يا هي طياره المدني اذا فيو يلوندي وزير وهذا بارز جندا لذلك ابو جانب كاو لازم وكموري كنسيرزي فكر طيب مصر watu wanotikana badiliano ya kitijara baina hatu sinao harmamaha mahajana 2023 ikaya $6 millions
2024 ici irende ha 3 millions de dollars. Yo fikira muhimu wako. Mahajana ici mahajana ika 6 millions. Mahaunu 2024 irende ha 3 millions. Na mangalie 3 millions hiyo wakomore kamdo anza mangalie wakomore walo Faransa harmama hangwati yao mapesa menji harmensi hatu rahana hai. Ikamdo anza mangalie wakomore. Nabo sisi wakomori kartufanya tarkiza harmoye umahalaniho ikaiho daiman do wakomori wao rahati barnamij ya ekonomi ijoro ngezaye janibu tadafukat ya hema pesa yao kanga njao harmoye khazina hedaw shara magara do monsieur akil mafi wakomori lidhalika janibu yunus kanzani haisi janibu taqani ukana diplomasia komori yofebil wakomori ngari teshelwao harimwe dunia hasibabu dazinika mzionao wafudu wa kamili wakwenda harima wande wasinye akori kwa jadali ye wandikao makhsusina wajenda wasinyeze akori hizo shamonu ndovina wahudhuri waranti waziri wa hezi ledima wahanti waziri emisafara wa mrati komori na wende wasinye mkataba wa ledima wende wasinye mkataba wa misafara mangalia fikira hamani ya bilitena na mangalieze kana yani redera ta Misri tuwafikianeze mawaqifi siyasia baina ni kesi ya Misri na kesi ya Palestina وين انت وين يا زلمه لا حول ولا قوه الا بالله طيب امزيوبانو نو ili jerha isi wakati wa satena harma maudu ya satena باذن الله تعالى tilete sheika muhimu no idiri saneri fanye hita ya mashahadi kaudu ya tsanganya nsi hatu harma efatra ya musoinu arjoru dirita hadisi sinani masala ya satena na wakati wa satena na omba Mwenyezi Mungu kana karjamlatizani wakati ila an naltaqi fi qira'atin jadida